CIBITARI ya MIKINDURI iri na UBATU bwa ATAALAM mono bamendende kumaniana na mbae nene ya AAJIE bara bakwenda utungata bwa muthemba jojo kuringana na arigitani CIBITARI neu baritaririria kuri na ana baba inge bagukinyithwa CIBITARI ubakenda utethio bwa mpwe ende gutwe kumbika ni ontune antu amwa kenterecha kitheo ari ATAALAM ba MIRUITU bezaga rimwe kiumia na batiombaga gutungatira AAJIE bonthe. Thirikari nande ni kurombwa kuthugania uria yomba kureta utethio kiria KUBAANDIKIRA. Mabisa barwangiro menyeri no tungata bwa mendende rura tungata irantu baina mawathe ibarombete thirikari kuongela ATAALAM bakenda kuingia maubatu ya ntu kithumba baraba kwendo tungata bo kini wena ntutate aja ntuko beja galimwe lakini MIKINDURI intuko chonde kuma mande monga Friday utro tutona na batenyera ntutate ko bethero baingi thirikari ni tena mbere kuongera ndaitari nondo kabanyi ewi challenge mwere ethitwe within Meru County nondo ya department yetu ewe MIKINDURI kuma yetu eje ku 2013 even department na muntu momo amona buiba makirite ana barati ya ribao bate kuthiatira merekeria na mendekethia ya ATAALAM itukona aciari pamwe be yatu kabuithia mazoezi na to aboni broba kabuithia lakini ramu ciari akana mwana aeta muingile nyumba kana akarekana nwe buru mwana riu ringi ake ya kethira njoiti cionthi cia watanire mwana atumbenya kwa irika na mongo kana mwana inya kumama ai mama saindi mu mwangara ringi njointi imwe cia mwiri kauma like hip joint mwana gya kumenyeria kumama saindi imwe one side of the hip joint ke umanaku ukona gurukumo kurea kungi gukwia na riu iromba ria ukiria aciari na atungati bana baraba ina mawathe at least noba tukona kanya once a week pamuike na sentere na mazoezi ake akabwithirwa kidogo akone bwa akabwithia mwana wake na nyumbani na ndio tukumenya riu rimwe ya pa week itombo tethie muno ibono ntona tukini vovu aciari sana kimanto ya mazoezi mwana akaja kwa na physiotherapy na maguru matebugi for sure akabona kambegwe tata muntu anomo na kete muntu na this specialist by physiotherapy na kinya kwebangi beto speech therapy. We had one success story today. We brought with us some specialist pedro boots from the UK. And the physiotherapist fitted them on a little boy this morning, and he's walking today for the first time. So that is really hugely encouraging. And the physios have many stories of how the children, when they attend physiotherapy regularly and they follow the home program, because the physiotherapists give them a home program, the children who would previously not have walked, they have walked. Amuna mathine yangi kithumba yarana ba muno ba maturene ba okulukira ana betu baba inge mashinani lakini no ntoba kwethira special units are very few ko kaethira ana baba inge baatiwa area rade kurayana school ana baba tena document chiombo watu mabomba kuona birth certificate no ntobata aciari ro CIBITARI bataombire wita clinic na bataombire kubatithua ko batena birth certificate batena baptisation botiko baina kyo itukoroma administration yetu kana obisi cia DC na chief paombo twa document ira yomba witikiria kana kaika Kenya kenda kaomba kwa birth certificate twana turatu school primary patiomba kwa wa capitation no ntobate birth certificate na itukoromba community yetu baona kana kauka ALEMAB ibaka ikaero ikaiku CIBITARI ikayukirwe birth certificate atena kakandi kauka birth certificate tuombo mwaga kandi karaka ALEMAB na ntukarenda birth certificate ko unaendea na betu ndene community yetu ya Meru 90% batena registration na ibu ontokiria alake ALEMAB ngiri 60 ne antu ngiri 10 yake baina kandira ya ALEMAB baritie gitare ndionga kiritwo kerema kiragi kithio wandine ya kitheti ganie westi na arana baina mawathe bareta wana bati wa kumenyerwa kenda ciari baobo na kanyaga kwiritira ngui mwana anjenda ni umwa meaningful life areko karai dinara akirira are imbiroro aina ironda na mwathani na tutethetie tukaomba kurai workshops na resources cia kinyana ochetha nachio batuto darato na physiotherapy clinics ya bubo conductors baria ibaithera bakeya to our units down to our units batumenyera na ire ngayukia kanyaga kenda mbuga inya aciari beto ito akuthitanwa tukabwetherwa mothers
education. Ito kwenda kinya wakahoara multipurpose ya anabachethaira anabarira na kinya antu bangi baba ina disability benda kuya kumbenefit nontu kuma kisente baka benefit so atongeria betu baba wikua batutethie muno batuwate mbaru vira bitethagia na baba ina mawathe kinya twe batugaire kithia kiki kithio. Kiripotera Werũ TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.